muri Mozambique aho ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zatabaye abasivile bashimuswe n'ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Amakuru dukesha Club Mozambique avuga ko iki gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyakozwe ku cyumweru mu gitondo cyo kuri uwo munsi ngo ibyihebe byahagaritse imodoka eshanu z'abagenzi mu karere ka Matomia zavaga muri Mueda zerekeza Pemba zishimuta abaturage bari bazirimo. Umwe mu bashimuswe yabwiye itangazamakuru ngo barenze cayi ngo barahagaritswe babategeka kuva mu modoka ngo ubundi babajyana mu mashyamba. Ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zahise zimenya amakuru y'iki gikorwa cy'iterabwoba maze zihutira gutabara. Uwatanze amakuru yakomeje avuga ko ngo babwirwaga ko ngo bagiye kubica, aho ngo bashimira ingabo za Mozambique n'iz'u Rwanda zaje ziri mu modoka zizatoborwa n'amasasu ngo ubundi byihebe birahunga. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abaturage bari barashimuswe ndetse n'umubare w'ibyihebe byaba byaraguye muri iki gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda. Uko gushimuta abaturage byabaye nyuma y'umunsi umwe n'ubundi byihebe bisahuye ikamyo yari itwaye isima ndetse bikomeretsa abantu babiri barimo n'umushoferi. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yo mu Bufaransa aho meya w'umujyi wa Paris mu Bufaransa Anne Hidalgo yasabye polisi gukumira igitaramo cy'umuhanzi Maître James ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ateganya guhuza n'umunsi wo gutangira kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Bashingiye ku kuba tariki ya 7 Mata yemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku munsi mpuzamahanga wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, abanyarwanda barimo na Ambasaderi François Nkurikiyimfura basabye meya Hidalgo gukumira iki gitaramo. Abo banyarwanda kandi bagaragaje impungenge z'uko iki gitaramo gishobora kwifashishwa nk'urubuga rwo guhakaniramo ndetse no gupfobya Jenoside bitewe n'uko Maître James na bagenzi be nka Yusufa basanzwe bibasira u Rwanda cyane cyane kuva umubano warwo na Kongo wazamba. Iki gitaramo cyitiriwe gukusanya inkunga yo gufasha abana bagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Abagiteguye basobanuye ko iyi nkunga ngizashyikirizwa ishami rya Loni rishinzwe abana UNICEF kugira ngo bayigeze kubo yagenewe. UNICEF ishami ry'Ubufaransa yagaragaje ko itazakira iyi nkunga mu gihe iki gitaramo cyaba kibaye ku itariki ya 7 Mata, ishimangira ko uyu munsi wahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umuvugizi wa UNICEF yavuze ko ngo kuri iyi tariki batazigira bakira inkunga izava muri icyo gitaramo. Uyu munsi rero nibwo hasohotse itangazo rihamagarira polisi yo mu gihugu cy'Ubufaransa ko iki gitaramo kitagomba kuba, ko ahubwo ngo abapolisi bagomba gukumira ko iki gitaramo cyaba. Reka tubashimire cyane mwabanye natwe muri aya makuru mu buryo burambuye. Na makuru mwagezwaho nanjye Valence Agumimana, ariko mbere yuko tuyashyira akadomo reka tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yibanzeho. Muri aya makuru twababwiye ko Perezida Kagame yagaragarije bagenzi be ba East African Community na SADC ko ubusugire bw'u Rwanda bukwiriye kubahwa. Twanababwiye ko bamwe mu rubyiruko ndetse n'ababyeyi bavuga ko ubusinzi ndetse no kunywa ibiyobyabwenge biva ku kuba urubyiruko rwinshi rutanyurwa n'ibyo rufite. Twanababwiye ko meya wa Paris yasabye polisi gukumira igitaramo Maître James yahuje n'umunsi w'icyunamo mu cya Kenya. Abapolisi 6 biciwe mu gitero cyagabwe kuri station ya polisi. Polisi 6 biciwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Kenya mu mujyi wa Garissa, n'abagizi ba nabi bagabye igitero kuri station ya polisi iri hafi y'umupaka wa Somalia. Amakuru y'urupfu rw'abapolisi yatangajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Garissa Mohamed Mwabudzo, aho yavuze ko icyo gitero baguyemo cyagabaye mu rukerera rwo ku itariki 23 Werurwe uyu mwaka. Mwabudo yavuze ko uretse abo bapfuye ngo hari n'abandi 4 bakomerekeye muri icyo gitero. Nta mutwe w'iterabwoba wari wigamba ko waba waragabye iki gitero, gusa Mwabudzo yabwiye BBC ko uburyo cyakozwemo busa n'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ukorera muri Somalia. Umutwe wa Al-Shabaab usanzwe ugaba ibitero muri aka gace ka Kenya, aho wibasira ingabo z'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange.
ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni imwe mu mpamvu y'ibibazo bikomeye mu muryango. Bamwe mu rubyiruko n'abakuze bavuga ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ubusinzi muri rumwe mu rubyiruko ngo ahanini biterwa no kutanyurwa. Biraterwa no kwiheba, mbese kwiba kutagira ikintu bakora. Iyo nabaga mfite n'ipantaro imwe cyangwa ishati imwe narayambara nkumva irambiriye nkumva ndanyuzwe. Mbese uko kutanyurwa rero niko kwishura urubyiruko rwo muri iyi minsi, kutanyurwa, kwiheba, kwifuza ibyo badashobora kubona. Hariyo abavukiye mu buzima butari bwiza mu miryango nyine aho dukomoka, bikagora umuntu kubyakira. Uburyo dutritinga abana ku mihanda cyangwa uburyo tubana n'abantu ku mihanda, uburyo tutita ku bana ku mihanda, bageraho bakiheba. Bamwe mu bagizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge bemeza ko muri rusange wabaye imbata yabyo hari amahirwe menshi atakaza mu buzima. Bakamfata bakamfunga, ubuzima bw'abana bukangirika, bakava mu mashuri, umugabo gasanga yarandagaye, ariko leta y'ubuyobozi yaranyegereye iranyigisha imbwira uko ngomba kubivamo, bityo nkaba narahindutse. Ibiyobyabwenge nakoreshaga urumogi, hari n'ibindi byaje nabyo nabikoreshejeho rimwe bita kokayi. Mfite imyaka 9 nanjye bitavuga ati kanigira mu muhanda, nibwo naje guhuramo n'abana babikoresha nanjye nza kubikora. Ikintu akenshi cyatumye harimo uruhare runini cyane ni ikigare. Mu rugo ntabwo navuga ngo twari abakinnyi kuvuga ati inshuti ni nziza, inshuti bikora ni byiza, amagambo bavuga ni meza, ko bavuga amagambo y'abantu baba barasa bakeka. Rero njya mu kigare gutyo, tabi ndarinywa, urumogi ndarunywa, ntunywe hafi nk'imyaka 3. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye avuga ko ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku mutekano, urugomo, ubukene ndetse n'ibindi. Biruga birukankana n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano, nabo ntibatekanye, watekana ute uturanye n'umuntu wayobya ubwenge? Uburyo ubwenge nyine akora ibintu by'abatagira ubwenge. Uwo baturanye rero nawe ntabatekanye. Niba umutekano wamuvuyeho ujya ku muryango, ujya no kuri sosiyete atuyemo, kuko ukugira abarembetsi benshi, ukugira abanywa ibiyobyabwenge benshi, ni gufite ibyaha byinshi. Icyaha kibuza umutekano muke, niyo mpamvu utarirwanya udafatanije n'abaturage. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari ibiri gukorwa kugira ngo bahangane n'iki kibazo cy'umubare munini w'abana bari kunywa ibiyobyabwenge cyangwa bakaba imbata y'ubusinzi, nk'uko Dr. Butera Iva, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima bivuga. Za businesses dusanga hari ukuntu dukora interventions tukagenda dukoranye n'inzego z'umutekano, ugasanga umuntu mu kabari abahaye inzoga abana batoya batagejeje imyaka barafungwa, abo bana barafungwa, business zabo zigafungwa nazo, impact zikagaragara. Mu Rwanda ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge rikomeje kwiyongera cyane cyane mu rubyiruko. Imibare yerekana ko mu myaka 10 ishize abanywa inzoga biyongereho 5% bava kuri 43.3% bagera kuri 48.1%. Intara y'Amajyaruguru yaje ku isonga mu kugira umubare munini w'abantu bafite ikibazo cy'ubusinzi. Ikindi kibazo gikomeye ni ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko 15.4% by'urubyiruko rufite hagati y'imyaka 13 na 24 runywa inzoga nyinshi, ni mu gihe 0.2% bakoresha ibiyobyabwenge bikomeye birimo nka heroin. Mu mujyi wa Kigali 80% by'abagaragaweho n'ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ibiyobyabwenge mu mezi 9 ashize bari urubyiruko. Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rifitanye isano n'ibyaha bitandukanye, aho mu myaka 5 ishize abarenga 25,000 bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi bikagaragaza ko ari ikibazo gikomeye mu gihugu, mu gihe mu ntara y'Amajyaruguru ubusinzi bwa bamwe mu bagore byongereye ikibazo cyo gucana inyuma, bigira ingaruka mbi ku muryango.